Goeienaand huisgenoot, ek hoop alles is lekker by die huis. Ek het so pas 2 ure terug gehoor oor tee. En soos my pa hier opgeskryf het, asseblief skryf in. Jy is 'n wenner. So, sorry to break it to you guys. You don't even have to watch any more videos. Here I am, the winner. Winner, chicken dinner. And I am so keen to meet Frank. So, let's just get in touch. Let's set it up. The winner is here. Okay, let's cut to the chase. So my naam is Gillikina Funika Engelbrecht. Ek was gebore in 1994, born free in South Africa in Oos-London. Okay, born, bred and raised. En ek bly nog hier. Beautiful town. Okay, so Gillikina bedoel a child sent from a distant galaxy with love. Ja, so dit is ook opgemaak. Die opgemaakte naam het 'n opgemaakte bedoelings. Julle, ekskuus, my databundel is klaar vir die aand. Dit is nou 10:15 en ek het werk môre, want dit is Woensdag. Humday. Okay, ja, en dan Funika bedoel van. My pa het daai ene vir my gegee. En dit het my altyd laat gou maatjies maak op universiteit, want die meisiekinders het altyd my geroep Funeka, want hulle het gedink, ja, dis baie easy tosse like, and ek weet nie, loved it. So ja, julle, let's set up a time and place. I'll check my calendar, you check yours, and we'll meet up. Want ja, ek wil nie nou vol van myself wees nie, maar unfortunately, I am the only Gillikina. Gillikina@gmail.com. Only Gillikina on Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, you name it. Snapchat. So, kom ons stel dit op. Julle hoef nie meer langer video's te kyk nie. Ek is hier. Ek sien daarna uit om julle oproep te kry. In the meantime, I'm going to be living my joyful life with love and fun. So ja, lekker slaap julle, ek is so moeg, kan jy sien hoe rooi my oë is? Send help, send pigeons, smoke signals. Lekker aand julle, love you lots, bye!